Good morning. Ngasigi card ki message everything mercy ko. Ngasi yumja kaisa. Yumja kaisa aham pada number ko. Number se 104 lere atuga color dana green machu gumba kai gumba sina bibi ai ko. Ado kaino akoi gi purnima gi kai gi manifestation toba khopa mayam ma tobi bi ai ngasi se ko hadi ngarang chu tawna tawbudi tawne ado calendar da ani thokna leibani na hadi ngarang ta hodre na khala se ba ngarang ta hodre na khala gadi ngasi gumba hai tare crystal cleansing oiro atop atop manifestation oiro ko loina tawbi bi ai ko ado aha hazi khoi first card message yenga se ado ngasi gi na timing of basi so happy tang yeng mina rase ko ado nuki gi lok thopo daina se dagi card ahum katang lok thosu ko card number 1 2 3 ahum sidi amma choose to bi se aham bi se khansira number 2 se khansira na traga number 3 se khansira have do number 1 khan bangai nga se ko hari for one card khan bangai se ko ngasi gi oina sida ko koi first positive card ni ko se lai se ko positive card ne yamna hari isai thanda so ko yamna positive feel to gani ko akhoi gi kaino gumba purnima gumba thashi gumba matam lak pase ko isha se yamna puni nushiba wakhan nungai bani khangde na traga yam nungai ta bani khangde dumaina feel to gani ba ko adu sum aduna aina sigi matam sida aina manifestation so hari mind do amarum da divert to gina bagi dang ta ne ba sum nahangai to dring mang de khangdi khang mo ko adu sigi matam sida miyoy bagi kwai degi emotions oiro amo oiro ko si kan de yamna kaino to bodo hari hen bodo makal nungai ta ba suguma mayam se aduni ko se hai se ko adu kwai first ka hamba se ko hope thamo faith thamo ko ishor na bless to ba numit kumba oi ko ngasi se ko aduga amana se lai yamna positive feel to isha se ko ha isha thande yamna positive feel to bodo ani shuba se na mo ko hadi something pishagi matang da haraga de financial opportunities kumbai tar ko financial opportunity abundance prosperity kari ra se changa ko oina oiba adi any way da hai tar ko good news ni khangde kitang nungai boy tar ko su ko ingon da ngasi gi oina phaba oina oi ko aduga ahum suba se na ko ahum suba se na sida ko future planning se phajana to hai ko hazik ngasi makki natraga so hayeng haji tawgada bo oiro mathang chehi tawgada bo oiro haidi planning se long view gi oina yengo aduga ne tawna ba taw ba hadi khallaga su leigoro na hangai di khalla adum leiyena khalla se ko khallaga leiba poche pangthokna ba kai daina gumba tawbi be ko adu timing sina ayuk ki pung 5 ga minit 53 tagina pung 9 ga minit 53 phom lere dagi 9 ga minit 53 taina 13 ga minit 30 phom lere dagi 1 ga minit 54 dagina 4 ga minit 30 phom lere ko aduga nungdarum gi sina pung 3 ga minit 13 dagina 13 ga minit 30 phawba nungdang gi ko sija khone manifest ge ha ga sigi timing ki ga sina bi be ko aduga nungdang nongalam dagina pung 2 ga minit 30 taina 4 ga minit 13 phom lere ko sisina ko gi ngasi gi oina afaba timing ko ado sida leire akoi gi ngasi gi card ki message ko Wednesday numit ki akoi na tawba ya ba kot pa ya ba mayam de haire ko purnima bani na hari purnima gi tawba ya ba cleansing manifestation kari kara adu malere card ki message leire timing leire numbers high gre ko color na green le jare ko yumja ka show bani na ado maka tawang mi mina se ko na thank you